i dovode u Srbiju neke svetske hohštaplere poput Guzenbauera ili onog Austrijanca Kulca, kako mu se ime zove. Od obećanja više ne može da se živi. Nama treba potpuno nova ekonomska politika. Zašto mi ne izlazimo iz krize? Zato što su naše granice širom otvorene za svu robu sa zapada, a to guši domaću proizvodnju. Poljoprivredni proizvodi sa zapada guše naše seljake. Industrijska roba sa zapada guši naše fabrike. I to ne može da traje večito. Mi moramo prvo da slomimo uvoznički lobi, da carinama zaštitimo domaću proizvodnju, a onda širom da otvorimo vrata ruskom tržištu, da tamo izvozimo što više naše robe. Ove doslovnije na trenutak se pohvališe u javnosti nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije protiv Rusije, kako je to za nas izvozna šansa. A onda ih dočekaše Amerikanci, Nemci, Englezi, Francuzi. Ne smijete vi to da koristite. Mi ne smemo sad više da izvozimo u Rusiju, a mogu sad holandska hrana i poljske jabuke da zapusnu Srbiju. Ovaj režim Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić s jedne strane glume da su pridruženi Rusiji, a s druge strane žure u Evropsku uniju. Niko ko iskreno srpskom narodu želi dobro, ne želi da Srbija postane članica Evropske unije. Jer tamo su koncentrisani naši neprijatelji. Od 28 država članica Evropske unije, 23 su priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dođe Rama u Beograd, ponizi Vučića i Vučić kao uzbudio se, hoće da se suprotstavi Rami. Pa što tako nije postupio kad mu dođu emisari iz Zapadne Evrope i Amerike, pa da kaže, vi ste došli da vređate Srbiju, priznali ste nezavisnost Kosova, tražite i od drugih da ga priznaju. Ako je nad jednim Ramom oštiti sabu, ajde malo neka pokažu zube našim glavnim neprijateljima. A sve što su radili Šiptari i na ovoj utakmici sa dronom i s ovom posvetom Raninom, sve su Amerikanci osmislili. Nije Tirana prava adresa za naše proteste, nego Vašington, London,